quand j'ai pu acheter le vignoble, il y avait pas mal de vionniers. Oui. Et c'est un cépage que j'ai un petit peu de mal avec. Il y a des magnifiques cendrieux, mais c'est un cépage qui n'a pas d'acidité. Déjà dans le nord de la vallée du Rhône, c'est compliqué parce qu'il y a très peu d'acidité, donc ici encore moins. Et c'est, je trouve, vite écœurant. Comme, ça marque les assemblages très, très facilement. Et c'est un côté que j'aime pas trop, donc j'ai fini par tout arracher. Et j'ai planté de la clairette. Da jeg købte vingården, var der en del marker beplantet med den grønne drue Viognier, som jeg har det lidt svært med. Man kan finde nogle fantastiske vine i Condrieu i det nordlige Rhône, som er lavet udelukkende på Viognier, men det er en drue, som mangler syre. I det sydlige Rhône har Viognier endnu mindre syre end nordpå, og for mig er det vine, som bliver en lille smule kvalme, hvis Viognier-druen er for fremtrædende. Det er noget, som jeg ikke bryder mig om, så jeg besluttede at rykke alle Viognier-vinstokkene op og plante Clairette-drue i stedet. Det er 9 år siden nu.